ban lach na ka jingkerni ha ki kam ki basniu bat ban pnio ya ka met ka bakoj bakhya na ka banta ki khun samla bat ki hep ki baret ka dor basnong mautnum kala shim ya ka sinjam ban bu no da ka school kilan met lani martial arts khamtam ha ka ne ka jok ka banta ka jingsu thet ki kam sniu bat ka jingpenon kam ya udrak bat ki we ki jingdi pon bu ai kumbala kren rang basnong ha ka sngi ban pli ya ka ne ka school kilan men bala dot ki khna snong ki bala ngop ha ka jingkerni udrak bat ki balangat ru ha ki jing e ki babon kumju la don ru ge bala khlat no na ka ne ka prtei kumta da ka we ki jingmut ka dor basnong kala shim ya ka rai ban bu no da ka school kilan men khnang ban ailat i ki khun samla ki badon sap ban kiu ha ka ne ka kam ya ka ne ka school kilan met la plino nin ka sngi ka artrek risau ar hajar pesan ha ka balawan man plino do ba angelus sun ubalong kumu nong hikai jong ka school ha ka jing ya don kat ki nong kit kam snong ka dor basnong mautnum lembat ki paj ba nong song snong jong ka snong ki paran susnong kublai ba Vivek Kumar director jong ka saindur belum scientist bala pelai por ba don ki ka por ban borok ki department street committee kirma snong barim ba orin ba ahmad do ki rangba ki samla kilo kui kat pengedon dari kapor kum ka jingat kenamar pengedon kene ka jingdap sis pak senam jong snong kum si benta naka program jong ka centenary mengilala pan pli nengkong shua kene ya ka training center coaching center jong football hakbala hikai do ba badap mentala kum apnai bat ngai mu belai pengilayo apan lisa kene ka martial art training school menta ka step hapo ka snong de ni ngi petpau ni sungu ba kham kerpang i ba sun ba anjelus sun perlok ibala pelaipor bonwan kumu bisa kumu gas of honor dan rate namar bodusi umlai ilong i chief guest jong kene ka jingelang ka step te iban pau ni sungu i ba sun ki pelaipor ka jong pi tapi sikitian akan tin nam taki para nusnong baro kajing tmu bekomsan pada pasnong ban pelong ikan ikan training school kumju ikan coaching hapo madan bakan training school mentak step kalong nak mentaki kun semla ke jungi mentaki hep ke barit ke jungi bakin pelut ikan por ke jimut ke perkhat ke jungki ha kata kom bakan long disiplin ha kajing indo makasi ke jungki namar mangi makasni ke ba kajing hertma jungki drugs ke basirkhei ya gari ke jungi ya ka slong ke thau ke jungi wa slong jungi la don bayar drugs te kum si benta ban penbahai ki inglang salang na kaleng dobras nong di persang man wa di kilat lenti ban pau di sungu ba sun ila kular ban wan ke step ban pli ke school ban ngin pelong ke training school man la ka jan met si sajan ban ngin thum uwai u nong hikai ban siu tulok na dobras nong wa ka long ke baret di sungu ngeleo baik ba sun baila sumuhun kita kajing penbaik kita dobras nong bat kene kajing sedang na benta ka lawe juki kun ti kuni kena uskuran baik sepang Muay Thai ngin ukuran kono ba bentai ki subjek kalau ba yak Muay Thai kalau ngalaseng yak Muay Thai ha ka up trik bunai mi house nam aja kan tre hangi don lang pok peres ngi form lang ka action ke ban kom du ban form ka action how trik ban ngi yo du ya registration ha aja kan nyo aku trik mana Julai aja kan nyo ya kan ni janti jeng Muay Thai long ba ya ti cengai ka sem jeng e nyo na sem jeng e ngin ai training bat muta terter ring snoba ni step na Muay Thai arja kan nyo ngonra ya national kabalong championship kabalong hapo nihu sansni ting so sorang menang buru rock ba kailah ni kalau rak ya ke best team champion team harga championship but itu kebuan di lomba aku atleti riha ki state aku dan riban ya itu kinu bijing la piseng ke kam lejong la piseng ke 10 la piseng kono ni dem sipun ki bijing mission belum masalah sene ban kai kena berpor yang pilih la kai bu asun karate shop real wah yang tai grip kino kendong yang ba pilih karate mo shop real hari Muay Thai coba ngi kai manga
menjudan ukna bola syaken menjudan ukna boleh syok boleh kenjat ibril mereka dek jikai kemudian disiplin nadu na jerong hatu kegiatan rule regulation melabu kikimi kita kuat ban enroll na ban sim ya ka application kinwan sim application kin sign ban kinwan kendo ladadan kikimi kita ki ombaka fees nglasir hasinong jenga ba ki wisnong wani kendo yang lari kena hidan sta ka musim ni ka ndai bana ko mai thai ni ka bisa ngaplut bisa di kolak nam taban kumut kai hadu kumbangalong kune te kumut bangadeng tai la sing ro sorong bangadeng tai ring brom ya kani uniform PE ni ko ifma tadi ni ko wol kapung iyo ni brom ya ta ka play mentaksi ya kani play to kani kamas atu ka bangsa aji kai nang ni dengan orang babu mana ladangi le kai te tulong en ni hab play la jang skol te kumba pitip ki kuliah ni pitip berapa PE berapa ikena kente isya leben ikena rem ikena ki bala kan sang ni drop kilong drop on school nang ta bon kijing tu pitip ngan peran yang ta pitip pembai te e berapa ngan peran rengan ong ajo keren ong bisi bala da ki school ada kini ki ai bagi kuat bagi ai training self defense buat ikena beredu bagi mu pi menta syak kena pi syak punya nau da menang buat tamban self defense kena berat kenil la ngi ka self defense kena ban defend yang di guru bos ni unutup la kita kena nang no kin attack ne lang no kin kum no kin nyadai nanti dan rei temen ba ling ba nang ni ka sinong mu kadai mu jam mu kong mu fajen mene kadai ke ban aja sikwe bi sinong ba kin aya ni ka ni yo ban play ya ni ka masalah seban selong bat ke ban solution ta ngabun kam ta nomor ba ni hap ban le kai keleng ngelawan ta keligi di distrik iba ban sim ya kan ikam ta scouting ngam ta ban select na kum tai kena ban sim ta ya ban kejemput kre nam ta lai nai national game arpo arpumyo kebeleng om ta nakwa kena keberan nyu pukra kilo nakwa tai kena ngiduna druplai kilo drupo kilo druplai nyu kuwe nyu pesan ban nyu pra nakwa ikna la ke mutunum kalau kita ikna ni pelam training ngate tambang idon yang selection ke bentuk kre how gunai Desember how second week kalau long kita ikna ke bukit ni lah training specialty ba dia mencoba ha tiga national game kan ni diurung juga national game kalau ba sibun kita mana kali yang juga aku presiden ban sei ikna la kalong akan hak state tournament la kalong akan national ba kalong international dengan suatu pi kendiat dengan super lengkap ba kan ni atlet United India Muay Thai Association nang ta kani ka United Muay Thai Association India ka atlet sa IFMA semua kata ka world body kata world body ke badan barok ki country ke ba atlet nota kadi ka headquarter Perhilang ki don sispa san penduduk ki country ki ba atlet ba kani ke body ke badai jong IFMA ba ki ba tip hadu nota ki long ba sispa sa ko atlet la fitai IFMA tinggi ilu parfat. Dari kini kecil lekai gelong ba nyimpat yo fully recognition gelong ba limba kecil teristom nadu awal body dan national body nanta kastia buat kastia buat ngelayo ban yo ya kene ka recognition full recognition hamen hakania ko Tokyo house name aku arang bokla kabelong juga kabelong kene ka Olympic there's no target ini mau jam coba ngin hapan kre